Elcan, 8. Akentayev Aydın, 9. Cenişbekov Asgat, 10. Edimoğlu Sancar, 11. Joldoşbekov İvan, 12. Cenişbekov Bayramбек. Trener Zalidin'in Bolat'ta, yedencisi Kadırov, bir var. Gitti. Ekopen utup çıkan komanda oyuncu. Ekopen utup çıkan komanda oyuncu. Bularning oyununda jarasha. Aslına qanday surilib chiqadi, ertangi kunga qanday borishak, bular ko'rib Sarı komandasi ketdi. Vaq, qanday Astıklara. Vay, qatdi. Altta qatdi. Vay, yaxshi vardile, biroq tilekka qarshi. Артынан негедир кылчактап карап туруп алды. Негизи астыга максатты койгондон кийин Тайрагарды гана беттеп буруп жүрүп отурса болмок. Артын кылчактап карап көрүнгөндүн ордуна болгону 2-3 секундалык убакытты уттурду. Өзүңөр байкадыңар, бирок жакшы чыккан болчу. Эчтеке эмес, бул оюндун башталышы. Кызыктын баары дагы астыда экөө тең эртеңки күнгө утуп чыксак деп турган командалар ушулардын оюндогонго жараша кайсы 3-чү, 4-чү, 1-чи, 2-чи орунда ойноору бүгүн азыр силер менен бираздан кийин көрүү болобуз. Экөө тең эң мыкты оюн көргөзгөн команда болчу. Саруу бул кызгылт форма кийип тургандар Саруу командасы, ачык жашыл түстөгү ойноп аткан Кыдыр командасы. Эки команданын тең бир Sarı astıra sorulup çıktı. 1-0 eserinde Kıdırköy'de hazır bir jigerlerini koşkine hazır. Kıdırköy'de olmay komandamız. Emekan Aksu'nda ikinci komandasымен жаңағы Sarı. Отолот. 1-0 болду. Ondan gün çaptı. Tutalım qarayın içime hocam. Alp Artırova. Kıdırköy'ün oyuncuları laqtaldı. Biroq Sarıoğlu'nun oyuncuları altqa sürüp çıktı. Yok, aynı yerde değil. Bir kararısın. İki tarafın tem vermanları. Karaç. Alo. Az mı o? Tayım bitsuç. Tayım tutpay.
Ular жерде. Gördüğünüz iki güçlü komanda betleshgende mana ушундай өзөр тайбаш oyunu olup görüp otasыңар. Aldı attı Günay ular жерде. Kaçanlar mı? Atma ulaç kızlardı. Kızlar arka atlar toktavoy elini olsa. Baldarınlarda oynarlar. Ketти kaçay ketip atkan vay. Takımını gana basıp aradat, özleri bir şeyini aradat, taygalanға жеткенде çıkara koyayın деп aradat. Eki oğlanın içi mümkün. Dağ dele sarı komandası çağırında Tayqazanға жетip ırgıtsak бүгіп ыңғайын іздеп атышат, шартын іздеп атышат. Кыдыракайның oyuncuları тозып атышат, жанталашып. Elbette. Ketти. Üçüncü uvaktı jantalaşıp atıp sarı komandası. Alcanbay, Bahtiyar, tribüne baka gelsene, balalar izliyordu. Alcanbay, Bahtiyar.
5, 4, 3, 2,